bom 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 bom. Yeehaw! Bom 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 bom. Bom 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 bom. Yeehaw! Bom 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 bom. Bintang Satya nih, ondel-ondelnya ditemenin badut itu guys. Wah, badut dorong-dorong gerobak nih. Wah, mantap, seru nih. Personilnya juga banyak tuh guys. Ini baru kali ini nih, ondel-ondel yang dorong gerobaknya badut nih guys, no, badut kribo. Oke, kita deketin si badut kribonya tuh guys. Nah, nih badut kribonya nih guys nih tuh. Wah. Ada Sanggar Bintang Satya nih, dua ondel-ondel sepasang laki dan cewek nih guys. Ya. Untuk kali pertama ini channel Bintang Terbade menayangkan Sanggar Bintang Satya nih. Wah, ada badut kribonya tuh guys, tuh mau joget juga dia. Wah, dia angkat tuh, ngangkat bocil ya. Oh, oke, jangan sampai dilewatkan untuk keseruan ondel-ondel dan badut kribo nih guys. Ya.